Yes, nko kuna nabagambire twagaruka na program of Tagaya Mirimo, twagaruka no mutyarogu ari kutushoborera business ye netambureta na chikorata nubhabuzi obwakwereza bari yokwe abagaye Mirimo. Mami twasiga turi yagamba abo banda. Nimbasa kuryaho kace? Noryaho kamwe noreho karko. Mpemera karindyeho kace. Niburebe kakunura. Bonuzire munonga. Kabaragare je yo kubukosa no jiyankai. Kabaragare nayo ninjiho mukatare. Akabanda kanzira. Tokereza nyongeza. Nyongeza ninjiherezo kuba yagura bwinji. Kunka ko rugura bibiro bushata aho tinkwa nyongeza. Nyongeza no tanchira nkayazi. Abandi 10. Abandi 10 no nyongera muko banda bunga. Kamwe. As business yawe noreba ngombwire bo misho ne kutwaranka. Okay, umukundu kugira ebo mbwiro bo misho yine hero kunta. Kugira ibyetengo byanje bindi ebinyene. Aho gitandikire oyihire muki? Nibwo ngitandikire tinyene cye nafunere. Ma business ko kwano gitandika jo batokura kukiriza kuyamamago. Unkani ndiyangu neza kungasara. Oreba ngombwire bo misho ne kutwara. Neza kungasara ne kuntwara hari. Oyino mushija nabana. Nye nabana. Kando mushija. Mushija timwe. None wanje ninja wa muhurro mukade yanatugambera business yeye okwe kutambura ayatugira ngo business yeye ji ombwire bo misho nairebeka aina ahekora ki ahe kumutwara hereza ho bwambo buce ari yabagaye Mirimo. Okay, ni mpabura bagenzi banje abakugaye Mirimo na munonga baciye abana bato abacina amagara go kubasa gukora batakagira umurimo nagumugo babasagaye aho kuba wagaye umurimo toyino horije kuzanya incakare unka wabana ubona buri umurimo gbona kandi ikindi kwabura abana bato ningashe naho abandi abantu bakuru okutandikana ndahari 10 gutandikana ndahari 10 cijanje nchikusiya sente nyinji so nimba ho habuzi ngo mutakaga yo murimo gbona akwa kunojya no kugayo murimo nyote nakubiye ninguzo banda narishi ninguze nyanya narishi ninguze ndere ibyo bintu bya 10. Sibura haba kutureba urukuramuseho n'abantu bawe. Okay, nashemerwa munonga ahabwo kwija kwanyu indamusi abanywana banje na munonga barokore abakakoba fellowship ndamusi abana banje barakampara Darius Sedraka Simoni nabantu bona barakunkunda nabona bondo kukunda. Ubwo mwanya gukora mu bagweta guha ubwo mwanya gondo gukora n'abagweta rw'emirinzi. Mwana wanze ninzira go mukazi wa muhura iwatagaye Mirimo nareba ngo mbuzimazima tinaho kuza so deka tugendere cymu misho ndi kuhaburaho ozende amukutugwitu gwa YouTube o subscribing o liking o sharing videos zitu yitwenga Apex Television tuba turiho kuretera ebisyana nebikuru ebikubaho mucanga cyawe na program obutagaya Mirimo azamukutugwitu gwa Facebook o liking o sharing posts zamukutugwitu gwa Snapchat o liking zamukutugwitu gwa Twitter buri kimwe cyo nanjitambura je hano ya Apex Television nakora naba Red Shell Wine bakora wine nunje munonga wine erukunyiba abakuru nabato ninunje munonga ahari yabo abineza ulcers buri kimwe cyo nanekikora ho je red wine ejo ntakebere twinaho aba Elgon Studios nibakora emikoro yawe yembaga okwanjura okuhinjira okugitwa okubatiza za birthday parties byona nibaba byineje kiriya hano ya Elgon Studios bashange aha complex room number 15 and 16 no bano basa kugamba hona naba Elgon Studios kwenda ku marketinga business yawe. Nakora na Kajungu Sam camera nanta mugambere nticha abakibi munonga nakora na Akajungu Sam camera otakarugaho Apex Television ebirungi nibyijo misho nimba konda munonga.